Sapo angin salanjengah. Anu, panas dingin. Panas dingin kadang panas kadang dingin. Kong langkong juga loreng. Keng panas dingin panang tengah kade. Siap? Lah, cara kenika nah. Tebe giade katua panas dingin riksana hadis juga njak pasaripon seperti panang teng mun tada senang tengah abekel kakaula keng sakung 200. Lason riau reng ngangsor masuk Cok noles mun sirina ludruk tak kira sakolah. Mi alopoten. Cok melak ning alegung. Ria kada panas dingin kada. Kesepakatan si ampon sepakati sareng Bapak Panglima Nakarjana Bapak Muhammad Alwi Kak Dinto panas dingin kada. Jugan loreng beni di budi beni epongkoraki namun Kak Dinto ampon kesepakatan sesuai kalaben pernyataan si ampon tercantum neng kertas putih yang telah bernoda tinta hitam Kak Dinto bede perangkuna pun. Hah? Siapa senang tengah di sana? Siapa? Arya Ambora. Nang tengah ungkulek. Mak genteng benlek. Kau saya nyapok gelandang nggak genteng aku. Apa gintingnya? Tarik napas, cek pasial. Dekian rukun garia, bet namun bagus tang tengah. Deki engkok lah, Pak Embu amak mangga engkok. Tak nangkok berak edi, apa edi berak ceregen kok seneng gua. Puspa warna gentingan na atas nama panas dingin. Ruak hadis penriksana. Puspa warno nikok perdi senang tengah kadean selak nikok perdi senang tengah bila kalorek urep panang tengah le urep montak nang teng tak kabar ngapole iya aduh mata tenang tengah puspawar akalampi kain batik iya aniko salaki anyar karena janji asis edante mon Yusuf hadis Asis sama Niko Asis le iksana kagandela ngala sama Bu Santo Niko sadari panas dingin riksana lamban andis Karto Waspan Fitri laban ida Iyo mun aniko abu waspa Ayana Silmi bayaki maboli tengka waka asis pada pada pusanto ka adis ben ka riksana arwah ka ritnawi anape mata cekel panang tengara
ngapese keniko esongkona cenci sapana pakuni sar eman pokok dikata dek tako yo mas pak kok salang kabut ambu mau najer tang tengah cerben ambun ajong tak tahu ke ambun apa boleh ada arwah saya songkok teki sabalangku enjo hui mana ka songkok datang nang teng menelek apa boleh ayu nang tengah adus beloreng ya siapa enjo lalaki lu mun panang tengah Asdewi Tina jak nadisa ya. Lu tak temu cok nang tengah apa? Masih kasetanan, masih kasurupan. Kalau ben setong gedeng kasurupan. Wetanan sia. Kasurupan, wetanan kung lema. Kasurupan. Kung tung di sawah. Peremayus Neko wetanan Astawi si raja langka nape boleh Niko dela bintang panggungnya bunga family satu jenapon pada tak ragu marga bula pon cekak janji marga bula pon cekak janji le pon cekak janji mesa bendela kocak bintangnya bunga family lemes angkule astawi mak panang tengah riksana rawa hadis abereng hadis monong keeben loreng se loreng sapa paong ke se loreng sapa paong ke Terwak wawan ko senyoting bola mi aja wetanan asrawi mun aniko astawi rajalan pas ikerem le ben pak kale bun alui eka bereng ben pisana aneko Neko le musakwi ayana putih Aneko makcek ganteng makcek ganteng
oleh dulamberen cocokan oleh dulamberen serkeseran le mak obinan bosak ben sergeseran dari kamandai Setanda nyucok anak kiayan urep kendele prikese rep Adeko ayana Neko Big Boss boleh tretan sakitan Iko cak le Iko cak ayana Agnes Nape boleh Adeko tretan mau Sanentole pun pada sakiti mak bunga emas bunga Ayana Citra Bella Ayana Sultan le pon mare ngire niko re 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 ope eko ca Sultan nalore Rere Obe Baswi Mas Wi puada ate kok le re ope Sultan nalore aduh Mas Wi lah nang dia beb lu saya suruh ambu berem macam orang kayak saletunan nemu seket saya bu ong ke lu kapi aja sini ke ibit nying ke ibit asal buka korpian bitriko pun panas dingin lah buat nama ong ke ki hari ria korpian ri sahiti ong ke ki korpian ri sia pokok na torok dari dojo torok dari dojo iya buru cocokan dan jeda saya kedah saya hadis saya ket serik sana saya rama irsun nyaman mitong asara andeng mulung pau ki yon dua ki inayana yon dua menlabu potong nyak nyai burit yeah temar calak deh kolek ada kolek grup iki kirim ada iki kirim nama Irisun mun grup sok minta kolek anyanya dari bobo apa ring bener ya saya nak bebini naik kemai ada tak lebur kain tok bini jerajo nyanyi apa deki jeranya wera mang wera nyanyi apa ben yu aduh adi mah bebini naja tak lebur kain tok bini Mas Joko ya yu apa Mira Jembu pun lebur ngibo kain tok bini Mira Jembu apa Pak Mutin Pak Mutin tak ada sakali mulai gelap merah jambu abolo mun ki korang abolo mun ki korang Pak Mutin marah sampai maghrib